awuzuhlabelela ngoba ubishop yake ubishop uzofa nawe ufe uyalahla gift yakho ubishop wakho lo othembe kakhulu usenze nesithixo sakho akasiwe uNkulunkulu kodwa uvuswe uNkulunkulu evusela wena. Ubishop wakho lo omthembe kakhulu othi wena wenza into ngoba esela uyenza phambi kwamehlo akhe uzolahlwa. Lo bishop wakho omthembile ukhona uJesu ufuna abantu abazomkhonza ngeqiniso. Uthi uDavide ngiphakamisela amehlo wami entabeni la usizo lwami luvela khona. Aliveli kubishop lo oyenza izinto ngoba ephambi kwami mangabe ngibona sengokuthi asilungisana lempilo kube sengathi ukhonto enyenzayo kanti ayikho amandla kuJesu. Amandla akuJesu ukugula mawusukuya kumprofethi nakumthandazi. No, iBhayibheli lithi lento ifana nomlilo hawu ovalele umadoda. La uzathi noJeremiya akuvumi ngithuba uthi akuvumi ngithule ngoba itekime hawu madoda ukube mosekuya ngami hayi mhlambe ngingaqamba mangithi mathiwa hayi mose ngomuntu ukube bekuya ngami benzothi bazalwane ungabe akasekho umuntu othandazelwayo manje wavukwa ikhanda sekumamfundisi mawavukwa ikhanda segijima mawavukwa ikhanda sekumprofeti manje kwathiwa kunento ezidikolo kwakho phezulu kwendlu seyofuna ithole lo mthandazi afune nayo bazalwane ukube bekuya ngesingami noma ngeva ngeli ngokukaThobani mhlawumbe mosibemzothi ibandla mamthiwa mosi mangase kuthiwa sisusa ule isikhethile mhlawumbe emehlweni abazalwane abone mhlawumbe mosi ibandla libone ukuthi linamandla angakanani avalelwe kulo. Now ibandla kune statement esithi united we stand but division we fall. Now into bangalesi izinto sinazibona kungoba sinamagroup emasondweni ukuthi nje iqembu mosika lika Anthembi hayi angisayidi nalo ngabe kunombilo angisayidi nomjabu ngoba ukuthi hayi nombilo manje ngoba manje kunjena manje uAnthembi seyabheda manje bazalwane nizoyeka ukukhombana namba nikhombana uJesu uyabuya manje ukubuya kwakhe nikhombana nizothini bonke kunamandla enza intombazane ivale amathanga insizwa kuvaleke ozipho kodwa manje nako lokuvala kaZipho nokuvala kwamathanga kuzifanele nokuthi kwangathi kungavele uyezolweni msaloba uzolahlwa nakho usiyama awuzolahlwa kodwa uday one bengizothi ke phezalwane kunamandla asegameni likaJesu. Lithi iBhayibheli kuJeremiya uqalekisa umuntu obeke ithemba lakhe kubantu kodwa ubusise umuntu othembela nothemba lakhe liuJehova. Make simengene